kuri uyu wa gatanu tariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 nibwo Generali Muhoozi Kainerugaba yerekeje i Kinshasa yakirwa na bamwe mu bakuru b'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagirana ibiganiro ndetse baza no kugirana amasezerano ariko ayo masezerano tugiye kuyareba na yahe ashingiye kuki kubera iki igisirikare cya UPDF ndetse na FARDC bagiranye ayo masezerano. Ngira ngo ayo masezerano bagiranye niyo tugiye kugarukaho none ahangaha. Reka tutarajya kubijyanye n'ibikoresho ingabo za Kongo zahawe kugira ngo zivune umwanzi wa M23. Reka turebere hamwe uru ruzinduko rwa Generali Muhoozi rero muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umugaba mukuru rero w'izi ngabo Generali Muhoozi Kainerugaba ubu kugeza none ahangaha ari Kinshasa aho ari mu ruzinduko rw'akazi. Byari kuri wa gatanu tariki 20 nibwo rero uyu Muhoozi yageze muri Kongo. Yagezeho rero byagenze bite? Amakuru avuga ko uruzinduko rwe rugamije gusuzuma imigendekere y'ibikorwa bya gisirikare bizwi nka Operation Shuja. Ingabo za Uganda zifatanyamo n'iza Kongo mu rwego rwo kurandura umutwe w'iterabwoba wa ADF Nalu. ADF ikabikorera mu ntara ya Ituri. Ni ibikorwa izi ngabo z'ibihugu byombi zirimo kuva mu mwaka wa 2021 mu Gushyingo. Kuva Operation Shuja yatangira igisirikare cya Uganda cyakunze kwigamba kwicira mu ntambara za Kivu y'Amajyaruguru na Ituri abarwanyi benshi b'uyu mutwe wa ADF barimo n'abari abayobozi bakuru b'uyu mutwe urwanya ubutegetsi bwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Iyi ADF cyakorera cyakomeje kwica abaturage benshi bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Societe civile yo mu gace ka Njiapanda Mangure Jipa muri teritwari ya Rubero iheruka gutangaza ko mu mezi 12 ashize ADF abantu yishe bayirenga 1500 bo muri iriya teritwari. Amakuru kandi avuga ko uruzinduko rwa Muhoozi i Kinshasa runagamije gucubya umwuka mubi wagiye ututumba hagati ya Kampala na Kinshasa kubera ubutumwa yagiye yandika ku mbuga nkoranyambaga. Mu bihe bitandukanye uriya generali yagiye yandika ku rubuga rwe rwa X rwahoze rwitwa Twitter ubutumwa bwerekana ko ashyigikiye umutwe wa M23 uri mu ntambara na Kongo Kinshasa. Ibyagiye birakaza abategetsi b'iki gihugu kugeza ku rwego rwo guhamagaza ambasaderi wa Uganda ngo atange ibisobanuro imbere ya guverinoma ya Kongo. Byitezwe ko Generali Muhoozi Kainerugaba agomba guhura n'abayobozi batandukanye muri Kongo bari mu mugaba mukuru w'ingabo z'iki gihugu Lieutenant General Jules Banza Mwilambwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi yaherukaga gutangaza ko azagenderera. Icyakora cyo kuri uyu mugoroba washize Lieutenant General Jules Banza Mwilambwe yicaye ku meza amwe na General Fulu General w'inyenyerenye Muhoozi Kainerugaba bagirana ibiganiro. Nyuma y'ibiganiro bagirana n'amasezerano. Uyu munsi byitezwe ko Kainerugaba Muhoozi aza kwicarana na Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Aha rero nari mbanje kubanza gusasira iki kiganiro ngo mbanze mbamenyeshe ibigiye gukurikiraho. Uyu Generali Muhoozi Kainerugaba amaze guhura na Mwilambwe Lieutenant General uyobora igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Muhozi yamubwiye ko ashaka guhura na Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Muhozi yari yarabyanditse kuri Twitter ye avuga ko agomba kujya guhura na Faci. Aho rero inkuru ibera inkuru nahangaha. Twababwiye ko tukimara kubona iriya Twitter twakoresheje navuga ko nk'imboni zacu ziduha amakuru mu buryo butandukanye. Mu byukuri ubutumwa Kainerugaba Muhozi agiye ashyiye Tshisekedi ntabwo twabumenya, ariko nibyo Generali Museveni Tibaburwa Yoweri n'ubutumwa yahaye Muhozi Kainerugaba amushyirira Faci, nk'uko na Faci Tshisekedi yahaye ubutumwa nkuru Evariste Ndayishimiye ngo amushyirire Museveni. Icyo gihe yari inama n'ubundi isanzwe ariko igomba kubera muri Uganda, ikitabirwa n'ibihugu byombi. Ngira ngo u Rwanda rwari rwahagarariwe na General Retired Kabarebe muri iyo nama, ari naho hanavugiwemo ko ubutegetsi bwa M23 muri Kivu zombi butemewe. Hanyuma muribuka ko aribwo twababwiye ukuntu Museveni yasuzuguye Evariste Ndayishimiye. Evariste yaragiye rwose ku biro bya Museveni, aho Museveni akunda kwakirira abashyitsi be Entebbe. Hanyuma Ndayishimiye mu kujyana akaboko ngo asuhuzanye na Museveni ahita amwima akaboko ngo aramubwira ati jya hano twifotoranye. Ibyo bintu ni ibintu bitagaragaye neza ku ruhando rwa politike, kuko kugira ngo uri perezida undi mu perezida aze umwima akaboko bira ntabwo byabaye ibintu byiza cyane, ariko nyine byarabaye. So ubutumwa rero Muhozi ashyiye Tshisekedi uyu munsi, kuko ejo nyuma yuko ahuye na Generali Jules Banza Mwirambwe bakagira na bira bigano ndetse n'amasezerano ajyanye mu bufatanye bwa gisirikare, ariko cyane cyane mu ntara ya Ituri, aho bari kurwanya umutwe wa ADF ukomeje kwica abakongomani benshi cyane. Muhozi Kainerugaba agiye kwerekeza muri Palais de la Nation, aho agiye guhura na Perezida Faci. Hanyuma bakagirana ibiganiro, akagezwaho n'ubutumwa yahawe na Museveni. Ubwo butumwa ibyo ari byo byose turaza kubumenya mu masaha yacu ari imbere. Igihe turabumenyera icyo ari cyo cyose tugomba kububagezaho amakuru turayabaha 100%. Ariko none reka turebe rero, ese Muhozi Kainerugaba ko tumuzi nk'inshuti ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ndetse ahora yerekana ko ari anko we inshuro nyinshi muri Twitter agenda ashyira ahagaragara, kuba agiye guhura na Felix Antoine Tshisekedi, ubwo nta kintu mwumvamo? Nta kintu mwumvamo? Ndagira ngo abantu tuganire, ndagira ngo tuganire mumbwire niba nta kintu mwumvamo. Ikintu gihari ni kimwe: Perezida Felix Antoine Tshisekedi yagiye yihagararaho inshuro nyinshi ngo ntiyahura na Perezida Paul Kagame wacu, akavuga ngo ahantu bazahurira heza ngo ni mu ijuru, ubundi ngo nta handi hantu bahurira, nta hantu bakwicarana. Ariko politike ni politike, kandi nawe uri umunyepolitike ukihunza ibitekerezo bya Perezida Paul Kagame, aho waba uyoboye hose byakugora. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ni umuperezida
ufite ibitekerezo bishobora kuba byakubaka Afurika, nubwo hari ababikerensa ibigarasha n'abandi bantu barwanya leta bakagenda basebya bagira bate, ariko ibyo ni ibintu byagaragariye buri wese. Museveni nawe ubwe arabizi neza ko Perezida Paul Kagame ari umuntu ushoboye kandi unashobotse. Rero kuba Muhoozi avuga ati ndajya kwa anko bigakunda, kuba Muhoozi wubwe yarafashe iya mbere mu guhuza u Rwanda na Uganda, umubano wari ugeramiwe, umubano wari ufite ibibazo bikomeye cyane, abanyarwanda babayeho nabi mu gihugu cya Uganda kandi baragiye gushaka y'amaramuko, bicwa umusubirizo, bicwa bakorerwa iyicarubozo, hanyuma bikorwa n'agatsiko kamwe k'Abagande bangaga abanyarwanda ndetse n'u Rwanda, ndetse bakajya kubishyiramo Perezida Museveni. Umwuka mubi ugatutumba kugeza ubwo Uganda n'u Rwanda bashatse ndetse no gupigana, ndavuga kujya mu mitsi. Tukaza kubona Muhoozi Kainerugaba, umuhungu wa Perezida Museveni, twagiye kubona tunatangiye kugenda yandika kuri Twitter avuga ati mu minsi mikeya ndajya i Kigali, ndajya gusura anko. Tubona ibintu uyu muhungu Muhoozi abigezeho. Kuba Museveni azi ubushobozi bwa Perezida Paul Kagame, azi imitekerereze ye nk'umuntu babanye haba mu ishyamba mu kubohora igihugu cya Uganda, nk'umuntu uzi ubushobozi bwe mu byo yakoze abohora igihugu cy'u Rwanda, kuba Muhoozi Kainerugaba ubwabyo ari umuhungu wa nyakubahwa Museveni, hari ibisobanuro bibiri ngewe nshaka kubaha mwabantu mwe muri kumva iyi radio. Igisobanuro cya mbere, birashoboka ko uyu Muhoozi Kainerugaba mu butumwa ajyanye guha Tshisekedi harimo ubugomba kumubwira ukuntu agomba kubanira u Rwanda, harimo ibintu byo kureka inzangano, amatiku aguma gushora ku Rwanda, harimo ibintu byinshi turaza kugenda tubona mu masaha yacu ari imbere, tukaza kugenda tubibagezaho. Ariko mu mikoranire isanzwe y'igisirikare cya Uganda na Kongo, muribuka ko hari hajemo ikintu cy'agatotsi ubwo Muhoozi yavugaga ko ashobora no gufunga umuyobozi w'ingabo wa za FARDC, akavuga kuri Twitter ibintu byagiye bikurura rwose inzangano mu buryo bukomeye cyane. Ashobora kuba agiye no gucubya urwo runtu kugira ngo imikoranire irusheho kuba myiza. Reka rero dutegereze amakuru ndaza kuyabaha, murebe ibi bicyo biti birokoroko byari byateraniye ahantu. Abantu bari kuri YouTube channel yacu muri kubona ibirokoroko. Hangana ngize makoba. Muhoozi ari gushyira umukono ku masezerano n'ubufatanye bwa gisirikare muri gahunda yo kurwanya imitwe y'iterabwoba ibarizwa mu ntara ya Ituri. Ubwo kandi mbibutse ko mu ntara ya Ituri harimo umutwe wundi umeze nka M23, kuko uyobowe n'umugabo wahoze muri M23 witwa Innocent Kayina, wavuze ko agomba guhirika ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Uwo mutwe ukorera muri Ituri. Mwumvana ibintu bihurira. Kandi uyu mutwe abawugize baje muri Ituri abenshi bavuye mu gihugu cya Uganda. Kandi igihugu cya Uganda gifitanye amasezerano no kurwanya ADF na FARDC. Ese muri aya masezerano haba harimo ko UPDF yaba igiye kurwanya umutwe w'inyeshyamba wa Innocent Kayina?
turi kumwe cyangwa ntituri kumwe? Mubanze namwe mwumve, ngewe mbashaka ngo ibintu byanjye mubyumve neza. Iyo mutari kubyumva neza numva nanjye mbabaye. Kubera iki mbivuze gutyo? Innocent Kayina yatangaje ko ashaka ngo ntuzave ku butegetsi Felix Antoine Tshisekedi, kandi yaje avuye muri Uganda n'abasirikare benshi n'abanyepolitiki ari kumwe abenshi bavuye Uganda. None se UPDF haba hari imikoranire igiye kugirana na FRDC mu rwego rwo guhangana n'iyi mitwe yitwara gisirikare mu ntara y'Ituri, cyane ko iyi ntara y'Ituri ariyo ikorerwamo n'ingabo za UPDF mu kurwanya ADF. Kandi ADF nayo kaba ari umutwe ubangamiye cyane igihugu cya Uganda ku buryo bukomeye, ndetse ikabangamiye na Kongo Kinshasa kubera ko yica abaturage benshi. Twese twibaze, haba hari imikoranire igiye kuvuka muri aya masezerano bagiranye yo kurwanya umutwe wa Innocent Kayina na ADF icyarimwe? Ese ko ibintu bya Muhozi nta muntu ujya ubyizera, ko ibyo bihinduka buri munsi umunsi ku wundi? Haba hari imikoranire UPDF yaba yagiranye na FRDC ijyanye no kurwanya umutwe wa M23? Reka numve ntuje neza. Yendi kubyibaza kandi nta muntu n'umutabyibaza, kubera ko twabibonye ko aho Muhozi agiye amahoro aragaruka. Simba beshya, amahoro aragaruka. None se kubera iki Muhozi yagiye hariya Kinshasa mu gihe FRDC iri guhabwa ibikoresho bishyashya by'intambara, harimo za burende z'intambara zo kwifasha guhangana na M23? Turi kumwe, muri kubyumva neza? Yewe ibi ndabivugira iki? Ye mwumva ahantu umuntu aba agomba guhera kugira ngo inkuru ye muyumve neza. Muhozi yagiye Kinshasa guhura n'abasirikare bakuru b'iki gihugu mu gihe FRDC iri guhabwa ibikoresho bishyashya birimo za burende zo guhangana na M23, kandi harimo n'ibikoresho muri izi burende. Ndaza kubabwira imibare yazo. Harimo izigomba no kujya mu ntara ya Ituri, aho Kayinera Rugaba Muhozi afite iki? Afite igisirikare gihangana nande, gihangana na ADF. Aya makuru rero utateye gute ajyanye n'ibi bikoresho? Aya makuru avuga ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyaraye cyakiriye ibimodoka bya burende birenga 100. Kiri guhabwa ibi bimodoka bya burende na societe yitwa International Golden Group yo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Iyi Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, kugira ngo tubyumve neza, akaba ari inshuti y'igihugu cya Uganda. Ikinyamakuru cyitwa Africa Intelligence kivuga ko ziriya modoka z'intambara zidatoborwa n'amasasu zatangiye gushyikirizwa imitwe y'ingabo zitandukanye za Kongo, zirimo izihanganye na M23 mu burasirazuba bwa kiriya gihugu. Mbagira ngo mubanze mwumve aho ukuri kuri. Politike ni politike mwabantu mwe. Iyi Africa Intelligence itangaza ko nko mu ntangiriro z'ukwezi gushize kwa Gicurasi, burende zibarirwa muri 30 zo mu bwoko bwa Kaseri ya kabiri zageze muri Kongo zinyujijwe ku cyambu cya Matadi giherereye mu ntara ya Kongo Centrali. Izibarirwa mu 10 muri zo
ngo zahise zoherezwa byihuse i Lubumbashi ho mu ntara ya Katanga, zihabwa abasirikare bo mu mutwe urinda Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babarizwa mu kigo cya gisirikare cya Kimbembe. Muze kumva, izi burende byitezwe ko zigomba kwagura umubare w'imodoka rejima ya 13 y'ingabo za Kongo zirwanisha imodoka z'intambara isanzwe ikoresha. Ingabo zahawe ziriya burende nizo zisanzwe zicunga igice cya Katanga muri iyi minsi gikomeje kurangwamo ubwiyongere bw'umutekano muke kubera imitwe yitwaje intwaro ya Maimai Bakata Katanga imaze igihe mu mirwano n'ingabo za leta. Africa Intelligence ivuga kandi ko impamvu nyamukuru Kongo yaguze ziriya burende muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ari ukugira ngo zongere imbaraga ingabo zayo zihanganye n'umutwe wa M23 mu burasirazuba bwa Kongo, aho uriya mutwe ugenzura ibice bitandukanye birimo imijyi ya Goma na Bukavu yo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo. FARDC yakiriye ibi bifaru bya mbere bya Kaseri. FARDC yakiriye ibi bifaru bya mbere bya Kaseri kabiri mu kwezi kwa Mutarama uyu mwaka. Ibibarirwa muri 50 muri byo byahise byoherezwa mu mujyi wa Kisangani na Kindu yo mu ntara ya Chopo na Maniema mu rwego rwo kongerera ubushobozi ingabo ziriyo. Shandaje mbabwira ukuri, iyi migi yombi irimo brigade zihuriweho n'ingabo zo mu mutwe w'abasirikare barinda Perezida, Garde Républicaine, n'abakomando bo mu mutwe w'ingabo zidasanzwe bazwi nka Brigade Guépard. Mu Gushyingo 2024 nibwo leta ya Kongo yasinyanye na sosiyete ya International Golden Group IGG amasezerano yerekeye kuyigurisha intwaro. Muri ayo masezerano azageza umwaka utaha wa 2026, impande zombi zumvikanye ko Kinshasa igomba kwishyura miliyoni 70 z'amadolari igahabwa za burende 160 za Kaseri kabiri. Izo burende rero ziba zimeze gute? Izo burende zo mu bwoko bwa kanoni ziba ziriho imbunda nyine yo mu bwoko bwa kanoni ifite milimeter 20 ndetse ikagira ho n'imbunda ya mitrailleuse ifite milimeter 12 n'ibice 7. Usibye kuba Kongo Kinshasa yakiriye izi burende zaturutse muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, yanakiriye n'amadrone. Yakiriye amadrone, yakira izindi ntwaro zisanzwe, yakira ndetse n'indege za gisirikare. Ibi rero biganisha kuki? Nubwo ibihugu birimo gushakira amahoro Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, y'ubwayo kuyishakira biracyagoye, biracyari kure nk'ukwezi. Niba u Rwanda na Kongo bivuga bitireka duhurize hamwe dushaka amahoro yatuma ibihugu byacu byongera kubana neza, ariko Kongo yikaba igishaka kunyura inzira y'intambara. Ushize nababwiye ko mu nama yabereye ku Musaga muri province ya Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi,
igahuza abo mu rwego rw'iperereza rw'ibihugu byombi, ndavuga Kongo Kinshasa n'u Burundi. Abakuriye ingabo b'u Burundi na Kongo, abari bayoboye ingabo ku rugamba ba Kongo ndetse n'abo Burundi, hakaza abayobozi muri ambasade ya Afrika y'Epfo ndetse n'iya Belgique. Bose bicara ku meza bavuga bati ntabwo byumvikana, tugomba kurwanya umutwe wa M23. Hanyuma Afrika y'Epfo ikanemeza ko itashyizwe ko ikirehareha ifite akarehare ko kugaruka mu burasirazuba bwa Kongo mu ntambara noneho byeruye ku mugaragaro na M23. Ndetse muri iyo nama bakemeza ko ku itariki 25 z'uku kwezi turimo bazongera guhurira i Bujumbura. Ndetse Afrika y'Epfo, umugaba mukuru w'ingabo za Afrika y'Epfo bamwita General Mapwanya, akavuga ko ikizakenerwa cyose haba ingabo n'ibikoresho Afrika y'Epfo iteguye kongera kubyohereza. Ndetse mu makuru dufite ko ibikoresho bya Afrika y'Epfo by'intambara bitazasubira muri Afrika y'Epfo, ahubwo bizanyura mu Ibujumbura bikerekeza Uvira. Intambara muri Kongo Kinshasa iracyari mbisi. Nubwo ari amasezerano hari, ariko ntabwo azatugeza ku mutekano urambye. Impamvu rero ibi byose ngo birimo kuba, ngo bari kwitegura intambara imeze gutya, biri kuvugwa. Ariko biravugwa ko mu gihe ziri impande zombi, ndavuga Kongo n'u Rwanda, basinyari amasezerano, Kongo ikaba itizeye neza 100% ko mu gihe M23 yanze kuva muri biriya bice yafashe, u Rwanda rwayifasha guhangana n'uriya mutwe. Ngo impamvu yo gushaka ibi bikoresho byose biravugwa ko ari ukugira ngo mu gihe amasezerano amaze gusinywa, hanyuma kurwanya umutwe wa M23 bikanga, hazabaho kwishoza y'intambara mu buryo bweruye n'ibikoresho byinshi bihari barimo gutegura. Bikaba ku mpande zose, bakayitera baturutse mu ntara zose, baturutse Tanganyika, baturutse Chopo, Ituri n'ahandi henshi na za Maniema. Bakayitera amajya n'amaza, bakayitera amanywa nijoro mu mvura no kuzuba, hanyuma ngo bakayigamburuza M23 ikava noneho ku butaka bwa Kongo Kongo ikoresheje umuheto. Ariyo mpamvu irimo gutegura ibi byose. Ibi rero bivuze iki? Bivuze ko intambara ikiriho, nubwo amasezerano rwose yo tubona asa naho hari ikintu kizima yakabaye atubyarira. Gusa ndaza kugaruka kuri M23 aho gatoya kugira ngo nyibabwire. M23 nayo ibi byose irabizi ndetse yaranabyiteguye. Ari no mpamvu yuganiriye n'abayobozi bayo mu bihe bitandukanye, bakubwira ko kuva aho bafashe ari sakirirego. Nayo ntiyigeze yicara na rimwe. M23 buri igihe tuyibona irimo gushaka abarwanyi mu giturage. M23 tuyibona mu nama zitandukanye ziba zabaye, irimo gushishikariza urubyiruko kujya mu gisirikare ku bushake. Abana ikababwira ngo nimugene, ntabwo dukeneye abana mu gisirikare cyacu, ariko ababyemeye mwese nimuze ku ikosi. Ibyo byarabaye. Training ya mbere kuva M23 ifashe Igoma na Bukavu muri Mutarama, ndetse muri Mutarama na Gashyantare,
twagiye tubona urubyiruko rwinshi rwinjira muri uyu mutwe rugiye gutozwa igisirikare. Nababwiye ko abarenga 7,200 ba mbere ubu bari ku rugamba bashoje imyitozo ya gisirikare mu bigo bitandukanye, ariko ikizwi cyane ni cya Rumangabo. Ubu n'abandi nabo bagiye gusoza ikosi, bivuze ko M23 nayo yariteguye. Hanyuma rero iyo M23 uyiganirije bakubwira ko badateye ubwoba n'ibikoresho bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igenda igura mu bihe bitandukanye, ibikoresho by'intambara. M23 ubu imodoka ifite zose za gisirikare, zose za gisirikare yazambuye igisirikare cya FARDC. Imbunda ifite inyinshi zikomakomeye yazambuye igisirikare cya Kongo. Hari nizo yambuye igisirikare cya SADC. Ubu se twitege intambara muri aka karere isa naho ikomeye? Jewe uko mbyumva mu bitekerezo byanjye nk'umunyamakuru nuko kugeza ubu ngubu intambara yo igihari. Reka tubanze turebe muri Kivu y'Amajyepfo uko byifashe. Kivu y'Amajyepfo imaze iminsi ari isibaniro ry'intambara hagati ya FARDC Wazalendo ndetse na M23. M23 uyu munsi irakubita Wazalendo, bwacye Wazalendo ikigamba ko yakubise M23 ndetse yabambuye n'uduce. Mu mafoto n'amavideo yagaragaye ku munsi w'ejo, yagaragaye mu bice bya Rugezi ahantu M23 yari ifite, bivugwa ko Wazalendo bahirukanye. Ariko mu gihe kitari gitoya tubona ayandi mafoto agaragaza ko M23 aho hantu n'ubundi yahishubije. Kugeza ubu ngubu M23 yo ibyo bice yabaye isa naho ibiretse, tageti iyigira Uvira. Bakubwira ko Uvira nta ntambara igomba kuberamo nyinshi, ahubwo kw'intambara yoroshye cyane, kubera ko M23 bamaze gukora ikintu nakwita nk'urukuta ruzahirika abasirikare b'Abarundi na FARDC na Wazalendo muri Uvira, bakomoka bakerekera mu Gatumba. Si ibyo gusa, impamvu tubabwira ko iyi ntambara ishobora kuba ari intambara isa naho ikomeye cyane, noneho twabonye ukuri ibikorwa bya gisirikare muri Kivu y'Amajyepfo wa FARDC ngo asaba ngo ko M23 mu gihe cy'amasaha 48 byari kuwa gatatu, yego byari kuwa gatatu, aha M23 amasaha 48 kwigomba kuba yavuye muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Bukavu. None ndavuga ni se ibi bintu bigenze biti? Aravuga ngo mu gihe mu masaha 48 M23 yabitavuye muri Kivu y'Amajyepfo na Bukavu muri rusange, ngo igiye gucanwaho umuriro ukaze cyane. Nuko M23 iricecekera, ntigeze inasubiza. Ubwo dutegereje reaction, amasaha 48 yashize, ntacyo turi kubona kidasanzwe. Barimo kurwana mu tuntu tumeze nk'imidugudu, kandi nabwo M23 iri kugenda ibasunika. Nk'ubu mu ntara ya Chopo, sori nako muri territoire ya Fizi, umutwe wa Twirwaneho ufatanije na M23
urimo gukubita utababarira. Wa mugane ya ndirimbo ya wa muhanzi wacu. Urimo gukubita twirwaro na M23 bari gukubita batababarira ingabo z'abarundi. Sha nta wazarendo yatinyuka hariya, dore ndabivuze hariya muri Fizi wazarendo zihari ziriyirukira, koko noneho umwana w'umunyamurenge hariya wo muri twirwaneho ukuntu ameze, waje ari kurwana noneho nk'intare yakomeretse, ari kurwana kubera noneho n'uburyo babonye support yavuye kuri M23 y'abasirikare bavuye ku ikosi Rumangabo, bari gukubita umurundi umunsi ku munsi. Abarundi ikintu cyitwa umurundi ari gupfa, inkomerezo ntabwo ziri kumenyekana rwose, ni nyinshi. Sinzi ikibazo cyabaye ku basirikare b'abarundi, sinzi niba ari intege nkeya noneho bagize, sinzi niba ari ukuba bari kuvuga bati ibyo turwanira turabona nta kintu bitumariye. Abasirikare b'abarundi hariya bari guhondagurwa pe, bari guhondagurwa cyane.